Yamira talifuse faluka itazui ba lala gera era huhoba migu ba zi dobla sarapa siwalu dua ngahene a dobla rua adre wabaya mifefu Yahobu. Salom. Berhuoba migu ba zi dobla sarapa siwalu tehale moroi bazura zama ele Yesaya. Yesaya faza 50 awalu ayati siwa be irugi fele efa ba tuhonia ya ia da fasumangeta si faudu bazomasi lobalangi. Ada berdada tabaso Yesaya 58 ngabuasi siwa be irugi ngabuasi fele efa imane. Na ebato bang hedrege abeu na le saya etuturu niha bana ebato bana drawaisi abeu na ebe bazolofo balazo somasi bana erara de zebua famakao bahumaga haga adrekhu bazo gemi bahule haga bazila lozo gemi adrekhu dania bale ibato vamasauya uga Yehova ia abusoi edra uga badana sino ukeli ia abe edelau batobali hule kabu ni hauge famateri dana dra uga hule gupu sile aitu idana ba ave wadre bala otomo si zuiga dudula adre sino arara daya bagetefena fuli efaana bala be etime zangazehi sadudu basange haulala ena taila ta yaga da na le lau zalaha bazabato baboy halu na luoni amon adrkhegu na be etei zabato omasio batei luoni amon adrkhe Yehova ni fosumange bana fosumange ia faboy halu ba faboy lau ni laume abo de atea bebe adre batobali omasio kheu Yehova ba ufater rauge ba zohilitane ba ube dana khevurugeme Yakobo adre hiza nota romali Yehova degeda na romailo balangi. Emira talifuse moguna wa aboto ba dededa va Yesaya adre asese la fausa ia telu fausate. Ayatisara irugi telu ngafulasiwa la tetei ia proto Yesaya ma Yesaya si fufuna. Ufabulu irugi 55 Yesaya si medua ma deutro Yesaya. Basi manazui 15 irugi ngafula trito Yesaya ma Yesaya si telu. Ba famosa sidae ba fakhaida hadia ginete. Proto Yesaya ba tefaema ia ba niha Yehuda fatua letetibo ira ba Babeli. Yesaya si 2 ma deutro Yesaya ba tefaema ia meso drono Gizraeli ma niha Yehuda nola oloi ira ba Babeli. Ba trito Yesaya adre ba tefaema ia meno mangabuli ira moroi ba Babeli no sa eso ira ba Yerusalema ba hiza ibarebaba soi Persia. Na tau tau sisi hadia zalua meno mangabuli ira ba Yerusalema si soba rebaba Persia ba so si wangavale zinanya aboto ba dededa. Hadia da Sara Yerusalema no adudu ba no halewo sebua da ba bangotomosi mangabuli. Si 2 meno mangabuli ziona rai Babeli ba le ine mai sono mora. Ya ira sabi na mangabuli avena mohalewo monorode de ira ba bangotomosi. Si 3 sangabuli famasitohena ba alua vangovalu fasuleta ba hiza tenga iba soito no Gizraeli asesila wawoya mangovalu fasuleta fauma ni habaero.
Da zalua. Ba may mga vuli ira, meso ira barubaba drava veresia, ba sidrunia faluka ira goy va anumana, ekonomi, ba le mo tatufa. Irege dania, ya ira sangavuli ba fahulo ira. He visa ina tola la sedra zukuna, fahulo ba bangobini fauri. Ba berda alua gamay huta. Hula amay dola baho, bagotalua niha sikayo, fauma niha sinumana. Bateramo roy bada si ene, tobali ira, hewa elefefu, sozi tobali savuyu, ya iadra sinumana nomeke. Bayro da meno mga vulira ba obulo lagi ira sa malua famoni fuase, obulo ira ba malua fa obulo fa sumangeta. Mga bala goy-goy, da izalua va mo aulo tanga bala goy-goy mo riba zama terre, ba vanudreheni niha sikayo, vanudreheni niha. So anaa bahiza ab aulo ba vanudreheni niha sinumana abu niha sato. Basi afuria, no so goy-goy badro no Gizraeli me funa va, so khera ni fote defi sabato, ba mazui defi omasio man ni fote jubileu. Bahiza, mino mga vuli ira, moriba pabeli, ya ira siso, ba Yerusalema, ba lela falua dre fi sabato adre, ya yada duma-duma, fa mga vuli, o kheta, zinotobaligade, ya fame ay fafefu zo babanolo, nga valo ni hasinumana. Da nila da si fafuna. Bayro da iramay na iratalifu sa fefu, moguna taila va meno adudu Yerusalema, gosali ba Yerusalema, ba no tetibo ni ha Yehuda ba pabeli, irege sabua lala va sumangeta ni faluara, gufezo so ira ya da famoni, ma asese lawa baliba puasa. Irege henala di osali, bahiza tola la falua va sumangeta hena tenga fame esumangeni tunu, ba badano zotano ba zozabili ya irai, la falua va sumangeta da la falua vuasa. Bahiza mino mga vulira ba Yerusalema, moriba pabeli, balatohuga ba malua fuasa, malatohuga ba malua famoni. Bero le inemai te asivaisi, te otomosi kusali. Uitada da iwa la falua da ya da enau falu khaira ni adrera. La luasa ba enau be ni adrera gomasi dedera lo balai. Da go itada. Bahiza minoso ira baba abu-abu. Le oi fahana nga valo hadia iya. Teramor bede faluha ba Macau. Adra dania manofu ira lamane ahana valo ifodotongo kang adrewa de lo balangi banona sa tafalua vamoni. Da eva no funofura la falua vamoni la falua ba sumangeta bahana vahule le ifodotongo kang adrewa dedera lo balangi. Yesaya 52 adre banofane mali moroi baba no fuda ni faema za maele enoni lo balangi. Natao ka tafai ki faza 52 adre bataila wada ba ayati Sara va te fatenge za maele vangobaha osidede Yehova baba nuania baba me efane mali baba nofunofu sino alwa bayara. Ayati 2 irugitelu ba oroma bada hade iya vanofu drani ha Yehuda hana valo itolo ita Yehova batafalualua na vamoni ba ayati telu be irugi efa ba te anofuli lala vamalua fuasa ma famoni ayati 5 irugi fitu ba te faema lala vamohoni lala va malua famoni adre malala va malua fuasa sidruhu. Ba ayat 8
irugi siwa B. Ava siwa irugi siwa A, ava siwa B irugi feledua. Babada te dune hevi salala vanetra hobu lobalangi. Basi afuria ayati feledelu irugi felefa, yaya da hevisa na la falua bangamoni lua bolopase na batrono gizara eli luono yaya da luo sabato. Daga makhaita. Ya da tafalua bangosisi hadege luaha. Daromali situbali berehuhuare. Baba ayati siwa be irugi ayati fulu. Baba dae ifa ema sama ele goite de Yehova. Hadeya goite de Yehova ya ena alua ba atule keadilan ba alua goi va omasi kasih. Tenga fuasa silebua-bua. Tenga fasumangeta sileboto. Hadia i la falua buasa, la falua basumangeta ba i o ege ia bua-bua ya ia va malua fa atule ba fa omasi. Ba hebisa da so telunga vale ni tenawa. Da ia va malua fasumangeta ba fuasa sidruhu. Ya ia da le fange hedrege ave. Si dua le fango si babui ave. Basi telu le mutadrawaisi nave. Dae dadratadra na mufalua keadilan. Le muhedrege. Ya, tidak ada penindasan. Ya, le mu si babui. Ya, tidak ada penghinaan. Le mutadrawaisi tidak terjadi ya apa yang dikatakan ibe bege kena benia zileduhu bama ibe bahulu na benia hewa ele atul ba dobua ni o ya ia de formasi si fafana ya ia da be obua de zinote hedroko ya ia keadilan nomeke ebe obua na soni hasino la hedrege ba ena fauda na soni ha sifaluha fale atule bala ohe baba atule na sozi faudu ba la atule na so nikuru ba fa da ni woni ba dai be obua de zinote hedrege ba sidua be go zolofo le mane eluaha lau buase ba olifu dra uge dali fuse solofo si lesoguna sinumana sangarengare bungi mag. Adra iwa ebe ege solofo ba hadia ge sabele omasi tenga sitera. Jadi apa yang kita sangat sukai makanan itulah yang diberikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang lapar, orang-orang yang membutuhkan. Dao ia ba ayati siwa be irugi ayati fulu. Bana tatahu ke bango sisi ayati fulu be irugi fele dua. Bata sedra badao ya mira talifuse va na tefalua va sumangeta sidruhu somasi lo balangi. Si mane megenozi no muzareni ba ayati siwa be irugi fulu a. Bahade zalua. Faluha hobu. Hadeni ila dabada. Aheta moriba zo gemi. Numale bahaga. Batobali onohaga. Tola tafahela da ba. Yesaya 15 ngabua filewan. Da zi faluha. Bateramo roiba da. Nasoza malua fasumangeta. Fuase. Si ni fauma buah no megeni wa ba ayati siwa irugi fulu. Bahade zi faluha. Ya ia da i tolo i abe ba i abu soy Yehova. Hena muter zino amaidola dana so keli tanu simate. Bahade zalua. Tobali dania simane kabu silemamale idana ba silemamale mobua. Yerusalem agoi tobali kabu omasia ke Yehova.
Dae uli na alua va sumangeta si ruhu si faudu bazomasi lo balai. Ba si telu ya da na sekhi ka makhaita. Sekhi bebe niha khna bunia niha. Ba sekhi ka makhaita ke lo balangi. Sekhi ka makhaita baniha, ba sekhi ka makhaita ke lo balangi. Ba dia zalua niwa ba daromali badai. Ya da ifuli dania te azekhi fefu ka duduladr. No adudu Yerusalema, no adudu Nomo, no adudu istana me inete Nebukadnesa moroba pabeli iduduga ba yadae ifuli dania te azekhi. He banua, he lala, he osali, omo, ave pabegeli ba Yerusalema. Da eza lua na lema malemale alua ka makhaita si sekhi ke lo balangi bahegoi banavoda niha. Tola tafahela da ba Yesaya 15 ayati filezara taila ke bage sitera fazatelu ayati filedua basi maneba dua razo filedua dobla telu dobla rua ayati on. Tatohuga ba ayati filedelu irugi filefa. Hadani ilada badai. Baniha Yehuda hesile fau bapa beli luono bahege savena mangabuli ba no alua khera wango siwa voi ba lehade fangamoni lo sabato. Abele aulo de dera bangavale hadia gomasir de baglala ba aurese Roma moroi baba sumangeta khelo balangi moroi baba riawesa khelo balangi bagi netesino ihono gaya ia luovo lo paser. Hada zaluai la lau mo halewe. Baba ngalui hare. La falua ngavale zira iyo. Iwa wada na sa la falua ngavale zalaha. La falua zo masi ira. Da zalua. Irege dania na tabaso ba ayati fele efa. Ba imane na labato bua da na lesa hadoi la falua bua mekeno zira ira iyo la lauzo masi dedera ba hadai na la falua vangamoni luo volo paser la falua vangomasi luo volo paser luo sabato adre elwahania la sia aige varia vesa ave vasumangeta khlobalangi ba faluha ira hobu. Natafahela lo sabato adre ba ania keriso ba iterte da ba no te fauluke da ba khazwaya ita Yesu keriso sino mate ba no ifuli mauso ia moribangezi mate banga lo sefonadre ya ni tetei da luomiko luove mena ba doze de na iwa khada ita gisamati kha Yesu ena tobali ngaluo adre ngaluo o masia ngaluo ni amoni. Pamangilama day kheda iramaina sile omasi mangamoni luo ve menadre luo zoaya ba khezoaya ita Yesu keriso. Namu falua dae iramaina ba ifabu kheralo balangi ba te fenui ira hobu sino odrita kheburugera Yakobo ba te efo amaidola hobu da simane saneruhili falu khaira vemena tenga siso tenga saner ba tenga sahedre ba draso ba bavadane ametawar da nasi na haugat na tauga tau sisiyo na ray ayati siwabe irugi ayati sifelefa iramay na iratalifu sa fefu na tarahuga ya fefu da tarahuga bango sisiyo nomike rangkuman tafsiran badeni ilada ya da sifaluha hobu dozi ni hasamalua fasumangeta ke Yehova ba io aurifage vasumangeta da bango masio Yehova da ya iya balalava auri seroma ifalua ba atule ba faumasi banave ba nolo sinumana ba nudreheni sito sasa tede dazi fufuna ba sidua va
Sania aige, isia aige bango masio, isia aige varia besa, ifalua ba sumangeta ke lobalangi, ba faluha hobu lobalangi. Dae rahu-rahu. Ia dae hadezi tobali ange renuada, iramai na ira talifu fefu, moguna tano fuli. Na tafareso ita ia dae. Batasofu. Hadia sidrunia dani, baba maluada ngavalo basumangeta, dumaduma tafalua banuna fangadre banomo erusulebongi erobazibongi. Hadia dani da. Hadia dani ba obolo ita moi basumangeta bagosali. Obolo moi ba PA. Fao ba kor. Fao ba focal group. Ba mayo kina ito bali so halewe ba banua ni akeriso. Ba teramo ribadao. Ya tabe basepatada. Tabe etolo-tolo ba domosa. Ba mahadaya da nebo niya. Ano fula ya da hadia ber apa motivasi. Hadia dani. Watalaw da. Da ba nofu. Iramay na talifusa. Nababangay tede lobalangi. Hula amay dolalake. Ena faluka itahubobo. Hadia dao iya. Na dao iya. Ba alua zimane ba Yesaya 58 nomike. Vale omasi Yehova zimane. Iramay na tano fuli. Hadia nogi talulu wa aurida. Baba malua sila atule. Baba malua satule. Bata arau zila atule. Hadia leni faluada vang hedrege ave. Vang osabuyu ave. Falimo sabanave. Fango aya ave. Ba fango sibaboy ave. Tano fuli da. Hadia leni faluada. Leni luluda. Va aurida ba da fefu. Na alua da. Ba hele avave ba obole ba gosali. Obole ba mefasepata. Ba le omasi. No sogoro Yehova. Moguna ta sehega ba aurida. Hadia si duruhu. Leni fagoheda ita. Vale tabe de da babanolo sinumana. Vanolo sila ama sila ina. Babanolo sila hadiseroro. Na notafagohe ita badao. Le tabokai lala babanolo. Balagay omasi Yehova da. Tano fuli. Hada leni duheda hereda. Bangavale zila atule salua fasuida. Na notadua hereda ta ila ngavale zila atule ngavale ba makao salua balala ba auri. Batadua hereda legi omasi lo balangi ziman. Ba si afuria tano fuli. To bali angirenua da e. Va no sogoro lo balangi. Na arere de bangavale komasi de bagulidane moroi. Babang omasi baba sumangeta khlobalang. Iterte de nomike ba atusya ini ya dai. Leibe de raluomiku. Leibe de raluobolopase. Bahiza iwa badarmedai no sogoro lobalangi da efefu. Da zinangia angerenuada moroi ba perhuat. Iramay na iratalifu sa fefu na tarahugo iya. Kangeruno da baya iya da va omasi lo balangi na le mamalo ita va malua fa sumangeta ba moguna ita tengeni va somasi iya va baba malua fa sumangeta dre I o egoi buada. Ya yezi no muzaraini no meke va I o buada va ngadele sabila va malua satule ba fangefa zifaluha fa makao. Tola tafahela kida ba luka fa za efa ya yunaremana ya tifeleone irugi dola sara ba tera ba ya tifelewalu irugi felesiwa. Dazo masilo valangi. Ifo sumange niha, ifo sumange Yehova ba ifalua ge I o bua babang umasi avunya niha. Va malua fa omasi bazinumana. Sito sa satede sofege sangar-ngar. Imane Yesu ba Mateo 25
Gofu hadia nilau mi khedalifu segu fodrege zinu manadre khegu momilau da. Basi afuria rahu-rahu ba no somasi lo balangi na tafalua ba sumangeta tafalua ba moni ba i o gi buada ya ia da ta o masi lo balangi murusi ai kebadededa ya ia ba variabu ita ta o masi ia ba le ta o sibabui ngaluo ni amoni edre ngaluo sabato mangaluo bemena ba khazwaya ita Yesu Keriso. Ia dae kada talifu sefefu na tafaane hufuo. Hadezi na ngia tafalua. Tola ta okunae zitobali famobere ya ia dae vanehege faauri banuani ya Keriso faaurida. Tasofu. Hadia dani vamaluada fasumang ngeta bardae. Hadia no i oe buada bangumasir lo balangi baba bangumasir avo. Uita sofu da. Hebisa gay duria salua baga furiatare ni rongo-rongoda ba kasus kepolisian. La oteni ha Keriso ba ibu nusana bunia. Simane sinuta rongo-rongo. Hadia padahal ena tailai ramaina ba tokoh da ewa siai disabanyo fulu ibe ba gereja tertentu. Muguna tano fuli da. Ba sogi sabuan na sa duma-duma. Zimuguna ang renua ba tola gitabaliyo iya famasao ba mafamobere uhuo. Kaya daw si mane hadeni wa Mahatma Gandhi moroba India. Hadai wa baga ba mahal Yesu. Bero masisibay iya huho bahili, Yahobu niha dan seterusnya. Mahatma Gandhi adhewa iya si dunia agama Hindu. Ba imane baga ba mahal Yesu, ba omasido ke Yesu mi adre. Ba lei omasido tobali niha Keriso, metenga buah-buah zamati ke Yesu, buah-buah mi se Romauk. Baga huudani daw baba mareso, hadia bahi ibisa ita, hadia tenga ha abelo ita, bea moy bagosali ba malova sumaita balesa i buah-buada, baba nolo sinumana, baba malua satule balalabaur si Romauk. Moroy ba daw danya ba abena masu ita babango sisi simane sino muzaraini sino mutertede ba fasate si duanomege daya da bagango sisila. Ya, natahale mga buli hadia duhonia baya da si fufuna le omasi Yehova ba moni ba mafas fuase ba fasumangeta si le i o buah-buah balalaba aurise Romauk. Si dua ifahobua Yehova za malua fasumangeta sobua fauma famalua satule ba fangefa sanolo ba babanudreheni sinumana sito sa satede sila ama sila ina basitelu faluha hobu-hobu zango masi basangamoni lo sabato mabania Keriso ia luozo aya luove mena bakhezo aya ita Yesu Keriso ia luove mausoadra tazaraini da ba avenada nia tahale bodruha iramaina iratalifu sefefu ba fefu da nia tatu mulua-lua ia banitana ba dede ya ia ni hala moribazura zinuna 50 nga badola telu. Aywa bada. Same esumange fangada sawagele daza mola khemia odo babazile sineku babua-buania u oroma bang orifi adre khlobalai. Ubaso samuzate same esumange fangada sawagele daza mola khemia odo babazile sineku babua-buania u oroma vangorifi adre khlobalang. Drekeda lalagera era bahuhu ba migu ba mangadra aga enau ira ama ina ira talifuse sama ano ya iya ba sama ema tarmay lobalangi mahemolu bagotaloba no na Keriso itolo ba ifahubua mi lobalangi Yahobu fef. Salom.